Kaseng rambak Catholic Maulai Parish haka khatway terik mentau benai kalapan hak perdano ya ke jing rakhe ya ki Platinum Jubilee ke jongki daga bapenlong ya ke final jong ke Platinum Jubilee Football Tournament Hamadan Hay Stadium. Haka ni ke tournament lawan bandon lang ubak PT Saukme ubadeu MLA jong ke Maulai Constituency. Ubak te berlang pathau ubadeu MDC ke Maulai Constituency. Father Teleporus Nonglang. Parish priest ka Maulai Parish ki nong ket kam ke seng rangba ki long kemi ki samla bat ki nong pitkai ki belawan ban pinsyong shit ya ka ni ka final jong ka football ka bela lekai hapadeng ka putmuri bi bat ka mauyong haba pa shi ka jele kai ka ni ka sngi ka je khun ka long ka bay shong shit hakaba baro atli ki team le le ban pinki ya ka jar hindrai hak ka last step ka putmuri kalayo ban pinki ningkong ya ka jar bat hashwa ban kut ka last step ka mauyong kalayo ban pinki ya ka jar bat ka jele kai ka long ka bay khaj damar la shigol haka kala ka baar ka putmuri bi kalayo ban pinki ya ka jar hadin kalayo ya ka penalty bat kala tam da ar goal ya ka mauyong bat klem kan randien tang hapo ar menit ka mauyong kala pinya khaj hadin baka bol kala rung haka jar bat ka extra time kam shim lala ban khekli bat ka jele kai kala haban pin kuno da ka tai burika haka ba ka putmuri bi kala ra ya ka nam job hadin ba arngut kirang yele kai ka mauyong kilalat ya ka goal hadien bakut ke jele akai na kaliang ukongsan ula sami ki kusna meringkat bat ka song pisai shakila do hagani ka tournament nong samanta nong do mentai kalong brio kaman brio hagani ka slapat hei ni aino yame memeladon ringkat bat ka serang pat Catholic Maulai Parish kerpan bat ka sport committee jong ka sen kepala 8 pengiyak yang ke program football kebalon si benta jong ke jingrak Platinum Jubilee jong ke serang Catholic Maulai Parish le kai ngat ibu ke jing kerpat hakmat jong me menong theo menong wo yang ilat jongi ku ki briu kebangilah kum le hak jing klub ai kong e terpau somo i play lai ingin gelap ingin yo penilum hari ini kan cermin ingin yo pedang ini program apa keseng ramba Catholic Maulai Parish kalau penlong kalau penstang hari penai belalenya sebelum ni kepoi tinggal tungi pada ramba Parish priest pada mamang lorkan hari por mementang semua program tinggal topi kalau kecisian nak tak ini program nga sumanai kublai President Secretary jom ka seng ramba balak Catholic jom Maulai Secretary jom Maulai seng samar jom Maulai Parish bedon kan report Sobring kaitan dari Lesmar ya kita yang baru pakai ya keseran bah Maulai Parish bala asisha lalu balas jang kumsipan ya kan football tournament kumsipan jong kajian jong ya Platinum Jubilee lalu tempat bagi jadi volunteer ai kita punya jong jadi ai ya ini sebelum berang jongi bagi berang petau dalam surat pen dan surat juga I play way ada I play way kasih Portland kita kemulang I play di berang kedua ini program yang kesang nampak ba kadang kebagadang katong nak benta kasang berang way haki berang Dubai negara untuk kapi, hakisi pandangan kenapa commission kejompi, katong kejompi, kan ulang dah sisa. Ayu ya kini aku kirim dibayar harian juga, tiba penting bahaya di hidupan, yang kini kalau cok harga di kanosi, harga jadi. Dubai negara untuk kapi, kalau tim ngamoyong, tim ngapumuri, berjalan dah kena mesil banyak ini ya 6 jam dari Patlet kebulang di Kalai Sobring Terakhir saya siapkan play ya ke sports committee jom ke Platinum Jubilee jom ke serang Maulai Parish dan kena putar ya lagi jom ke Kamran dan kebulang jom dari Jubilee di Balarapa saya siapkan dari jom ke Bali
penjajah yang mereka stadium. Sobaha bandar kuil mereka.